Hello, sopite ho nabon chawin thusim ngai kidin kahinlem kidove. Tunia isaidiu thusim hi naman miphah pa ke bodam thusim ngei ta le kilna theita thusim a hi. Hichi thusim hi second king bunga akuna pansa in saidiu a hi. Thusim ngai ta hoite. Syriate sepai lamkai naman kitimi khat anaumin ama hi lengpan azan achoi sang the e. Aji chu ama zala pakaijin Syriate mi tegal zon anei sa ji in a hi. Ahin la naman hi tipha nat melseta aveje. Syriate sepai ten agal bol nawa mi ahin mon nawa. Izer kama konin nunga niaw cha khat ahin kailu dovin. Hichinunga niaw cha khat nu hi naman jinu zenden anapangin a hi. Nikhan hi hichinu hin apinu za a. Kapuhi Samaria a cheng Themgao pa hinga kasonum le azinge che le Themgao pa anat nahi boldam te jinte ati namanin hichin meinu thu se aza do phanin akepa le azinge aji chu anat nahi Syria gama azandam the anamu zolo anahin ahi heji chu nunga anu thu se hi lengpa za aga seitan ahi le lengpan jong anaphat sa in ga chi jingin keiman Israel lengpa dingin lekha khat nasut pe nange ati hechun namanin dangka talen somkhat sana sikir sangup golwa van punsel somkhat to apun Samaria khopi chu azon tai chole akepu lekha thona chun hichi lekha hi kawai papa naman kaphon do ahin anat nahi hindam sa intia kesun lekha chu Israel lengpan asim do phanin alungdong be sa in apun sil abot talin iti monga Syriate lengpan hichipa kadam sa dia egial hitam pathin ka hi hiza hinsa thei thi sa theya egial ngam ham ke boldam dinga kahinga miphah khat ahim sol jing hi atin chule kina pedia ego akichen tai atin Israel lengpa chu alunghang hle jingtan a hi athil so hi ilisan azado phanin lengpa hinga thu athonin Ebola chutia lungim nahim mi pa chu kahinga hin solin Israel te la Themgao khat hi vet sa nangi ati hechun naman jong asakol te le akang talai te to akitolen Elisha in kotna gading tawe hechun Elisan naman hinga so khat asolin hitin agasei sa e chenlang Jordan wadunga khun sagi ve ga ke phumlut a hilole kidelu din kisil thing le chun hung daminatin nata asa jong thing selding a hitai agati sa e hecha hin naman chu aluhang be se jengin achi mangin hitin a seitai keingai to a chu amata ka henga hungpo do a pakai min apa na pathin henga e tau pi a katipha chung dung hi a khut angama e dam sa dia ka gel a hin hiti bep ding a hi le izar gama tuizo se sanga abana le parfar vadung teni Damaska gama lung tui khu thingzo heloham chuti mai maya thingding ka hil hi che vadung ho a khu kisil ngi mo ka him atin hije chun ake hijin lunghi mo ta in achi tai ahin aso ten pu Themgao pan thilha sa khat to sepi khale chun na bolding a hitan to achu asei banga nakidelu jenga nadam le iti ama nangma za aga kisil than chutile na thin ding a hi tia asei kalwala chu ipipen ba asei na alai ding ham ati uve hichun namanin agin cha lalwanga chun damding ngai cha a hi chi chun ama jong Jordan wadunga akum su in Elisan ahil na bangbangin sagi vejen akidelu le adam thing helin avoso azol seltan nausen voso abang tai so in naman aloite chengsi to Elisha hinga ahung kileki nun Israel pathin ti lo pathin dang umlo ka hetai kapu thilpe kahin pu hi neisan pi in ati ahin Elisan alacha kapan hingjing pakaya ke hasil ka hi thilpe lapunge atitai namanin pe te agot wang Elisan akila de poi heje chun namanin kathil pe la neisan pi tapon hije chun sakol pol ni zen po khop leisit nei ke pu sa tan aji chu to apana pakai ti lo pathin dang khat chako ma jong ke thaina le pum go thil to le gan ka thalu helding a hitai ati Syriate pathin rimon ho ina chebai pu udia
lengpa achi ting ka thon pi zong le pakai jin e ngai dam din ka kinyamin pakai jin e ngai dam te jin te ate hechun ilisan dungmongin chetan atin naman jong ache tai naman gamla be se achi hi lai jin Elisha so pa Gehazi akigelin akebol dam man imacha pelohelin kapun naman amo sol tai saira mi pan api kakila ajing the hi hingjing pakai minin thaijing ting anung kadala thil them khat kakila ding ahi atin naman nung adel tai namanin anunga mi khat hung thlai amu do phanin alam to din akang talaya kun ahung kumthlan thil su khil khat ham tin anadonge hichun Gehazin imacha ompoi ahin tu ta chun Ephraim thinglang gama kun Themgao phabep ahung hlungun ama ho hi kapun dangka sangthum le punsil hoi ta che ni na pe ding adeja Sepai dia in sol ahi ati hichun namanin dangka sanggup gejin kela in atin chuin ni in achunin punsil hoi ta che ni to aso te ni mini apo sen Gehazi masanga sol masatai Elisha chena thang age pha non Gehazin sumchun te ni alan insung apulu nin naman so te ni chu ale sol kitai chuin insung agalu le Elisan hoya chi na himtia ahin do le Gehazi in o hoi ma ka chi poi ati ahin Elisan namanin kimupi nago na kang talaya ahung kuma chu keijong hlagawa nang to khom ka hi hiloham tu hi sumle punsil olive ka lengpi le kel ngoi le bong so le kol kisan phat ahi pui hitabanga na chonji ahi tu ahi naman na thundana nang le na so na chitha te na chinjing diu ahi ati hichun Gehazi jong apupa Elisha ko mako na apo do le apha paijin avun jo se bu bangin abang tai tunia hichi naman miphah pale Gehazi thusima ko na jildo theichu ahi le ko hi jong le alam lowa sumuding ngai to ho achaina amhodin mantha na le thina ahi eti hichi thusima ko nen ijildo theivin ahi